uduhigo tuberaho kuzakurwaho, ariko hari uduhigo duteye ubwoba tugoye tudasanzwe ku buryo bisa nk'ibidashoboka kuba twazakurwaho. Guhera ku ikipe yamaze imikino myinshi itaratsindwa kugeza ku muntu muremure wabayeho, utu ni uduhigo bidashobora ko twazakurwaho. Dutangiriye kuri Lionel Messi. Lionel Messi yagiye ashyiraho uduhigo tugiye dutandukanye kuko ari we mukinnyi watwaye ibikombe byinshi mu mateka, ariko kano gahigo niko konyine bigoye kuba kazasimburwa. Mu 2012 Messi yatsinze ibitego 91 byose. Kugira ngo wumve uburyo ibi bisa nk'ibidashoboka, Messi yakuyeho aka gahigo kari gafitwe na Gerard Moura watsinze ibitego 85 mu 1972. Abahanga bavuga ko bakurikije uko umupira w'uyu munsi umeze bisa nk'ibidashobora kuzabona umukinnyi ukora nk'ibi ngibi. Tukivuga ku duhigo tutazigera dukurwaho, uyu niwe muntu wamaze igihe kinini adasinziriye, Randy Gardner. Randy Gardner wari ufite imyaka 17 mu 1964, yamaze iminsi 11 n'iminota 25 atarasinzira. Icyo gihe byari mu bushakashatsi bwo kureba ingaruka ziterwa no kudasinzira muri University ya Stanford, ubwo uyu mugabo wari umusore icyo gihe yakoraga ibisa nk'ibidashoboka. N'ubu nyuma y'imyaka 61 ntawe urakuraho aka gahigo ku buryo binagoye ko hari uwazagakuraho, ko kubigerageza byakuviramo n'urupfu. Ariko muri hafi mu kanya turabona umuntu muremure wabayeho kugeza ku muntu wasimbutse avuye mu isanzure. Ariko reka duhere kuri uyu mwana Dakshavy Vaghani. Uyu mwana ufite imyaka 6 y'amavuko yaciye agahigo mu mukino wa skateboarding rimbo, aho yagiye metero 25 kuri skate ari munsi y'imigozi ya santimetero 16 gusa. Kugira ngo ubyumve neza wowe uri kureba iyi video, uyu mwana yanyuze munsi y'ahantu hatoya ku buryo ikirenge cyawe cyarusha uburebure. Agahigo uyu mwana muto yashyizeho biragoye kuzabona undi nkawe wazagahigura. Muhure na Garitano, umuntu wa mbere ufite uruhu rukweduka. Umusore ukomoka mu Bwongereza mu 1999 nibwo yaciye agahigo ubwo yari kuri televiziyo imwe muri Los Angeles, ubwo yakuraga uruhu rwe rugakweduka mpaka kuri santimetero 15 z'uburebure. Ibi byose bikaba biterwa n'uburwayi buboneka cyo bita Ehlers-Danlos syndrome, aribwo butuma uruhu rwa Garitano rukweduka mu buryo budasanzwe. Binagoye ko kano gahigo kazigera gakurwaho kubera indwara ifitwe n'uyu musore bisa nk'ibidashoboka ko hari undi muntu waba uyifite. Ariko reka turebe ikirori kiboneka rimwe mu buzima. Balloon Fest 86. Mu 1986 nibwo umuryango bita United Way of Cleveland bateguye ikirori kidasanzwe cy'ipirizo cyo gukusanya amafaranga y'imfashanyo. Ubufasha bw'abanyeshuri 2500 n'abandi bantu mu gihe cy'amezi arenga 3 bari bamaze guhabwa ibipirizo bigera kuri 1,500,000. Ariko nyuma yaho ibintu byaje kugenda nabi. Wakibaza gute? Ipirizo bari bafatiye mu ncundura nini yari rwagati mu mujyi wa Ohio baje kubirekura mbere y'igihe kubera imvura, maze biteza ibibazo byinshi kuva ku gufungwa kw'imihanda, gupfa kw'abarobyi no kwanduza ibidukikije kubera ipirizo byari byakwiriye mu kiyaga cya Eho. Iki kirori cyaciye agahigo katazigera gakurwaho kuko kohereza ibipirizo bigera kuri 1,500,000 mu kirere. Nubwo nyuma yaho nta kirori nk'iki cyemerewe kuzabaho, ari nacyo gituma aka gahigo kazahoraho iteka ryose. Uyu niwe mugabo muremure wabayeho mu mateka ya hafi abantu biboneye, Robert Wadlow. Uyu mugabo yareshyaga na metero 2 na santimetero 72. Kugira ngo wumve uburyo yari muremure, ibaze ko yambaraga urukweto rureshya na 1/2 cya metero. Uyu musore yari afite indwara ituma akura bidasanzwe, ubwo yagize ubwo burebure bwose ku myaka 22 gusa. Umusore bita Robert Wadlow yapfuye mu 1940 azize uburwayi bwatumaga akura mu buryo budasanzwe kugeza aho imikurire ye umubiri wananiwe kuyihanganira, maze ku myaka 20 gusa yitaba Imana. Ariko agahigo yasize bisa nk'ibidashoboka kukazakurwaho. Reka nkubazeho gato, uratekereza ko ari ikipe ya football yamaze igihe kinini itaratsinda? Tanga igitekerezo cyawe muri comment. ASEC Mimoso yo muri Cote d'Ivoire niyo kipe y'umupira w'amaguru yaciye agahigo ko kumara imikino myinshi idatsinzwe. Aho yamaze imikino 108 kuva mu 1989 kugeza mu 1994 itaratsindwa muri Cote d'Ivoire. Akaba ari n'agahigo abantu bavuga ko katazigera gakurwaho. Ikindi wamenya nuko ikipe y'icyo gihe ariyo yazamuye abakinnyi bahambaye
aya yature na kuroture. Ariko se kano gahigo urakabona gute? Ako ni agahigo kashyizweho muri 2023 na kampani yitwa Multiplex RNC Philippines ubwo yizihizaga isabukuru y'imyaka 55 yari imaze. Bafasha abantu 2335 babashyira ku murongo na matera zabo, maze abaca agahigo katazibagirana muri ubwo buryo. Mu kanya turabona umugabo wasimbutse avuye mu isanzure, ariko mbere yuko tumubona mu duhugo twose tumajije kubona ni akahe kagutunguye? Kandika muri comment. Ariko reka dore kuri uyu mugabo wirukanse marato nyinshi, Ricardo Abad Martinez. Ibaze kwiruka marato 607 mu minsi 607. Ako niko gahigo Ricardo Abad Martinez yaciye. Yatangiye marato ya mbere ku itariki ya mbere y'ukwa 10 mu 2010, maze amara iminsi 607 yose yirukanka mpaka tariki 29 z'ukwa 5 mu 2012, ubwo yarangije marato zose uko ari 607. Ariko igitangaje muri uyu nkuru nuko yaciye kano gahigo anakora amasaha agera ku 8 mu ruganda buri munsi, aho hari n'igihe yirukankaga marato 2 ku munsi bikamufata amasaha agera kuri 12. Kumara umwaka n'igice urenga yirukanka marato buri munsi ni agahigo kadasanzwe, bigoye ko hari umuntu wazagakuraho. Uyu munsi reka dusoheze kuri uyu mugabo wakoze ibisa nk'ibidashoboka, Felix Baumgartner. Uyu mugabo yakoze amateka mu 2012 ubwo yazamukaga ibirometero 39 uvuye ku butaka paka ageze mu isanzure maze agasimbuka. Uyu mugabo mu gusimbuka ava mu isanzure yageze agenda ku muvuduko w'ibirometero 1357 ku isaha, maze aca agahigo ko kwihuta kurusha ijwi adakoresheje ikinyabiziga. Ijwi rigenda ku muvuduko w'ibirometero 1234. Nka ibyo bidahagije, aca kandi agahigo ko kumara iminota 4 amanuka mu kirere mbere yo gufungura umutaka. Aka ni agahigo gasaba umutima ukomeye no kutagira ubwoba, bigoye ko hari umuntu wazagakuraho. Abo bari abantu baciye uduhigo dusa nk'utudashoboka, ariko niba ushaka kureba abantu barokotse ibidashoboka nko kurokoka ibisasu bya kirimbuzi cyo guhanuka mu ndege ukabaho, kanda kuri iyo video.